Ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Insurance Group. Muthikiriria gikwamukira ni wega muthenya umuthi tugithie na mbere na guthoma uhoro wigi ugima mwega wa mwiri indi mbere yoguo taririkana ati hi tarigi kana gakona kana twana tutuwe na tuo mucie gwakuja no tuhote guthoma wega na tutwike marigitari no ningi tungikihota ati guthoma gikoro hi tarigi ni twakora hi tarigi hindira twarikia kirathi gia kanana ona kana gia form 4 matigiro mutaratara mwega wa kumahotithia guthie na mbere university ona kana primary ona korono ho mabagiririo na kana thiini wa secondary ni amu hindira wete muciari ugatirire ni gucanuka no shanuke na CIC Insurance Group ni amu henderia ogukorwo na CIC Academia ni gutigirira ati we na kiroto kia mwana waku ciere ni ciakinyanira ukoria atia ni amu oro mweri ri beshishi hitari gikoragwo gikenia ratana ciori ucigage oro kado ciringi ngiri igiri oro mweri na nigetha igakorwo kihota guthie na mbere nginya gukuhe kindu twitaga life insurance cover kana bima ya maisha na nigetha wigwatire CIC Academia urabatara oro gutuma kiugo Academia kuri 22472 na nigetha mahote gukwirethera makiria uria na ciringi ngiri igiri ungihota kuhotithia kiroto kia mwana waku gutigirira ati ni giathie na mbere wega ni amu we ni wifangite na CIC Insurance Group aria maugaga we keep our word. Na twina Dr. Gathua na Dagitari Samuel Gathua ni specialist wa guthondeka githuri na akoragwo ari thiini wa panel ya CIC Health Insurance. Dagitari ororingi tutino maguko gwaku kliniki ya Menelik na kirega tumatutikume guku nigetha thie na mbere na gutwariria uhoro wigie asthma ira ni uratwaririe uhoro wigie occupational asthma uratura ni kuri irritant caused asthma ino ya hitarigi kurehwo ni kindu ta mihiro ya bebe na kindu kingi ni tukwenda guthie grupu-ini ya andu aria hitarigi matigikara hakuhi na rangi matigikara hakuhi na kanyau matigikara hakuhi na mugeka ona kana kagui kana ng'ombe raruta guoya aya tukumaiga kirathi kiriko kia murimu wa asthma acio no tugita allergic asthma todo rukuguruma kuma mimea-ini kana kuma hari andu animals no tuciete allergic asthma no rukuguralo kuma industries tali mundu autawira factory-ini iyo nicio irritants na riu Dagitari reke tuke kuri kwaria uma wa muturire nie nawe ni turafatara besha na mukenyo uri uratuthikiriria na ni tukiuge hitaringi mundu ni asthmatic na kuri andikitwo wira ni industrial area kuria kwina marangi maya mundu yo asthmatic nigetha ahote kuruta wira ri egwika atia na agiteithiriria atia nigetha ahote kuhuthirwo ni wira na mirutire ya wira na kumanage asthma yake thiini wa factories iria ikoragwo ikiruta wira maundu ta macio ni mari special masks igutuma taru andu ala arangi ala matumagira rangi wakwa kathingo na kiuguo kula ndogi muno mangirwario ni rangi ucio riu ni magiro koma na special masks magwikira cia kugiria matika nungerirwo ni muruki ucio. Number 2 undu uri bata muno ni gukorwo uko kimenya uri na weakness iyo ugakona dawa ciaku cia inhalers no gacitumira effectively nigetha ugakorwo environment ya na thiini ni njega asthma ni kuonania ni kuthiini ni kuibu koguo kwa hutu ni karukugo kau kanini kana muruki ucio hanini ukaibu makiria no ikono tumagira dawa ni ukota kuithstudy some of those things ugikona atumena dawa na masks ira ciagirire ni ukota ku escape otherwise riu no utira wira kana ucheje kuma hari uri niguo na ninyonaga mukiandikira andu ingi marwa ma kwandikirwa ati ndangiorio ni kambuni yake na thirikari ndegimuria kana hitaringi mwandikie amuthitange Dagitari mwandikire marwa nigetha huthirwo ni wira ni kwagire mundu aikoda ngahota kuruta wira handu ta hau uguo na nerarora muno ri nitumwandikira marwa ni kaba ona utige wira ukira ukorwo uri miserable na murimu ni wa murimu hari handu wa gweta hafata muno ha inhalers na nie ndacotheriria andu ito Dr. Gathua ndikuona ta moi kuhuthira inhalers uria kwagiriire hitaringi no tutaririe well usage ya inhaler inhalers kindu kiranyona andu matahotagwo nikio muno ni use of inhalers kula ndo igimere mageci ati mahuhira kanua ni uguo no kiria urenda ni ndogo yo kuma hari inhaler ithie mahuri thiini koguo yendaga ukorwo wambe rute miruke yothe wambe uinainie inhaler nigetha utukanie dawa na mirukire iriho ucoke rute miruke yothe warikia kuruta miruke yothe wikire dawa kanua ucoke umigucie umihihinye ukigucagia riera kahora enda wo slow deep breath ugitumira ta second kuma 5 kinya 6 no wagucia wega muno inhaler ici yo hindi ukihinya ni uragucia na thiini
kirora kiu okay gatho muno makiria Dr. Gathua gucio ni specialist wa githuri la ni wathoma na ohiga gukira ira ni njitago wa boy wa muturi ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ugima wa mwiri wareherwo ni CIC Insurance Group. Githomo ni kihinguraga mirango mingi muturire-ini. Gwa CIC Group twitikitie githomo kia mwana waku ni gia bata makiria. Wina CIC Academia uratigirira kioneki gia githomo kia mwana waku ni gia kinyanira. Wambiriria kuigithia na ciringi 2,000 o mweri. Nondu mwega makiria ni ati CIC Academia ni rakuhe life insurance. Kwamukira CIC Academia tuma SMS ena kiugo Academia kuri 22472. CIC Insurance Group ni tuigaga kiriko gitu.